Stigli smo na Krk. Ovo je vlog. Tako, ajde recite gospodine, di smo, šta smo, di smo se uputili? Pošto smo na Krk, tudi sam ja kralj, inače, ali ne da mi se danas. Gle, rekao sam mi da nemojte me pozdravljati, želim imat svoj mir i želim samo jedno. Tu dijem naočale i... Nema bržih naočala. Ali nisu ni 38 kuna, kak si rekao. Nego? More like 10 eura, swag. Gle, vrijedi. Za cloud vrijedi. Idemo, piše mi se. I'm fast as fuck, boy! Aha, Reci. znači ovo je bivše groblje iz rimskog groba, ono se nalazi ispod. Kao pravo ili? Molim? Ozbač ili? To je sad ozbač, ovdje ispod je groblje. Ovo je ulaz u grad, u stari grad, jel? Glavni trg, placa. Dalje. Nice. Idemo na more, idemo na plažu. Jesi uzbuđen? Idem ti na staru debilu, naravno da sam uzbuđen, jel? Fuck yeah. Radili smo naporno cijele godine da bi sad zaslužili. Da. Hashtag obrtnik, evo tamo je hashtag influencer. Malo se trese, jebi ga. Trese se Krk, brate, od njega, ono. Baš. Glega. Frajer je toliko debel da kad stane na vagu, vaga kaže dobro, buras. Dobro, buras. Makni se. Na fakat treba napraviti tu vagu koja će ti digitalno ispisati. Pogrdan komentar kad staneš na nju. Da, to je bilo dosta dobro. Znači nemaš kilažu, nego ti kaže je li prihvatljivo ili ne. I onda kao, možeš proći, dobar si, kao Dobar si, ajde. Bravo, ovo ono, i onda sam čuješ, dobro, buras. Zabri to sa Halet ovim voiceoverom. To je bilo tako dobro. Ma delicija si, Boras, taman. Malo si ne mala, ono. Mala kako si na vagu stala. Da, prvo moraš odabrati jesi muško ili žensko i onda ti po tome. Da. Vidiš, milijunske ideje, Maki. Da. Dobijamo, a jebi ga. Budeš pogledao vlog. Napravi digitalnu vagu koja će ti umjesto kilaže ispisat komentar. I onda kao, dobra si. Ali voiceoverano sa Haletom. Da, i onda kao, kad si pretežak staneš na vagu i piše, dobro, buras. Može imat audio na sebi. Može imati audio. Sad staneš, tam čuješ, Ili tak. Ajde, vidimo se na plaži. I pozdrav ekipa. Ajde, nemoj više s tim, stavimo između od mobitel iz ruke, ono. Lik, rekao si da nećeš ništa snimat, apsolutno ništa, sad vlogaš i to na najgori način. Sad moramo biti fora i smiješni. Hej! I sad, jak se hoću sprdat na to, nisam spreman. jebem te. Tu smo. Sada idemo, znači, tu smo, svugdje smo. Punac, negdje smo. U puntu smo. Mi smo u puntu smo. Idemo do Dučkasa, zbog mene. Idemo do Dučkasa. Vi više ništa ne vidite jer je mrak, ali čujete, to je jedno bitno. Ja imam problem s cugom, pa moram. Pa moramo sad ići radi njegove ovisnosti. Djeca ne otići. Koktelčići, pičići, mičići. Mičići, pičići, kičići. Ajde bok. I pozdrav ekipa, evo 2 ujutro je. Idemo tu. Upravo smišljamo nove pjesme što ćemo raditi. Snimamo dis na ljeto. Da, distrikt na ljeto. Eto. Tu ti radiš freestyle. Pozdrav ekipa. Hasta la victoria siempre. Comandante Che Guevara. Suerte. Salud. Surreal. Idemo na more. Idemo se brčati. Idemo na more. Evo tu smo u Punatu. I je, Puntu. Punat. Polje smokava. Sad se idemo lijepo kupat. Ovo je ko kad onak lagano prdiš, onak. Ali božanstveno. Tak, žene prdiš. Onak napinješ se sam. Ne. Ćao ekipo.
Panini, frende. Panini. Pogledaj mog paninija. To je to panini. U drugom danu, Ja nisam. on nije, Duki je. Duki, kak je tebi plivat bez dredova? Nema bedova. Mislim, plivam isto. Ali te ne boli ništa? Daj, lijepo se čuti. Tak, živimo u Paninijima, imamo stari lisac, Nadler. Uzmem si panini pa ću malo lagane. Sve si sjeba. Ja ću sad ići do plaže. Aj bok. Daj svira jedan panini, Pozdrav ekipa. Je pa to ništa ne vidi. Evo nas na moru. Dvoje djece u plićaku. Kako se ti osjećaš Duki na plaži? Slano. Sad onaj dokumentarac o kitovima. Spasimo kitove. Neću eksplodirati. Moby Dick. Uglavnom mi smo tu na Krku i idemo danas za Ičiće gdje smo trebali Prvo jučer. jedna seksi objav. Ajde. Mala. Evo dečki, ovako ste, ako mi imate i budete uspješni youtuber, ovako provodite ljeto. Makito. Znači, legit smo sjeli u kafiću, ono, mislim sjeli. Uspjeh, buraz. Uspjeh buraz i otomani. Nema niš bolje od Vesni Pisarović na ležaljkama dok piješ makito. Da. Tako da, ne vidimo hejtere, samo vidimo cloud. Kako je bilo na plaži danas? Bilo je vruće, stari. Pričam. Bilo je vruće, stari moj. Napravio sam 12.000 koraka, to nisam... Tamo. Nisam nikad to napravio, ne, šalim se. Ne bilo je jako vruće. 34 stupnja feels like 38, feels like 40. Daj, stoj, jebote. Sud nek ti Duki kaže. Ja nemam ništa protiv Maja Šuput, inače meni je to okej, ono, i ona mi je okej. A ko kak voli, nek izvoli. Uglavnom idemo za Ičiće. Pozdrav ekipa, vidimo se kasnije. Pozdrav ekipa. Ja sam zgorio na moru. Svi ste zgoreli malo. Da. Ja sam čuve. Ti gledaj vozi tamo. Da. Idemo napokon na originalnu destinaciju gdje smo trebali ići. Dakle, vidimo se tamo. Bog Duki. Moraš s mosta snimati. I pozdrav ekipa, evo drugi. Duki, kako si spavao? A? Kako si spavao? Dobro. To je jako lijepo se. Kako si ti spavao, mali moj? Slabo. Ovo tu, ovo je dobro.
Pozdrav ekipa! Hej! Kako ste? Evo nas ovdje. Evo nas. Malo nam fali sunčeka, ali to je dobro, nećemo izgoriti. Sad ćemo na plažu, jel tako, dečki? Tako Ja sam je. već izgorio ekipa, ne želim izgoriti još jednom. CBD by the way. Garica CBD. Ako je išta bolje od bezalkoholne pive, onda je to CBD Vuper. Vjerujte jer ne lažemo. CBD. Garica shop. Gorili. Zajebat ćemo neke male, Sad ćemo i kuš potričemo. Popat ćemo neke trešnje, Stavit ću i lignju u lignju. Kao sad ćemo ići na more, pa ćemo nešto pojest. Pa ćemo ići na more. Pošlit ćemo neke pice 2 put. Pizza ti je fina kao pizza od delfina. Pritom ne mislim na sisavca, kaj se cimaš? Yeah. Yeah. Vidimo se na moru. Pozdrav ekipa. Tvoje? Ne. Kako smo? Zaboravio sam ručnik. Zapravio si ručnik i idemo se okopati. Nedjelja je, sutra idemo. Ili preksutra. A? Možda Ili prekosutra. prekosutra. Ovisi o našem poslu. I tak, vidimo se na plaži. Što? Tu su neke bale su razvale jer sam rekao, ma ne, na odmoru sam, ne da mi se svaki dan uvijek ista priča. Da, znam A i kako je odmora to. malo to kuži. Da, znam kako je to. Pa ova jedna plakala i... Da. Vidiš, kad smo izašli van isto htjela jedna da dođe sa nama, ali Da, tu me zovu otimač srdaca. da, jebi ga. Dok, kak si ti? Kak se provodiš? Gle ovo, daj sam. Ovo je the most useless thing, ovo je zero fun. Ja stojim na dasci i veslam. Nije zero, to je minus fun. Znači, Još se mučim, nije kaj da se možeš, zabavljam, nek se mučim. Znači možeš sam stajat i veslat, možeš sjesti i veslat, jebeno I imaš jedno veslo, Taj jedan fucking kajak, koji tu je. Kanu, kajak, buras, pa čak i ona mala za pse i fora na pličak, pličak kad rokaš. Pazi ovo, i sad, evo, i sad tak do, gledajte, pol sata, i to je to. Kaj si ti sad napravio? Ne kužim. Rekreacija, brate. Ne kužim, ta daska dođe 3000 kuna. Pa daj meni 3000 kuna i popi se na mene i ja ću te vesla. Nije mi jasno, je. Popi se na mene, Znači, to je ko zečevi, jer zečevi su useless as shit, barem su brzi, pogledaj ovo kak je sporo, S kitom plivam brže, Kurzem mi reći. Da idemo jest. Idemo jest. Popi taj hopi i idemo. Copi hopi. Sunce. Sunce! Kuš, bili smo suglasni za ići jest 2 trojica. Sad ovo... I da, kupio sam ovaj jedrenjak, znaš. A dosta mi je bilo onih, znaš, onaj ZX12, onaj 34 metra, da, nije bilo dovoljno. Jednostavno nisam našao. A daj, rekao, dao sam ovoj bivšoj ženi to. Nek se jebe s tim, ja tražim ljubav. Niko me ne voli zbog onog što ja jesam, ja. I pozdrav ekipa, evo nas u autu. Bacit ću ti mobitel kroz prozor. Ej, bezobrazan si. Ti si bezobrazan. Ti si bezobrazan. Ti si bezobrazan. Ti si Ti si bezobrazan. bezobrazan. Lik, ti si bezobrazan. Što govoriš, to postojiš, majmune glupi ono. Sam Fran tu govori da sam bezobrazan. Ti si majmun glupi. Ti si bezobrazan. Sada idemo jesti, napokon, ajde Ne idemo još. Nemoj se pratiti. Dobro, idemo doma, pa ovo, pa ono. Viš da ne znaš. U ovom segmentu vloga će biti jelo. Izvolite. Svinjske papke, 15 komada. Može. Hvala. Budem vam ja izvagao, ne brinite ništa. Pa mi dokumentiramo ovdje zašto maki treba jako dugo da se spremi. Cause I'm a fucking chick. Everywhere.
Pazi ovo. Ja sam Bosanac. Ja sam Bosanac. Kupim si slanac. To je Baninac. Ja sam Manjanac. I da, kaj imate vi za reći, Bosmo Šešir? Puši kurac debilu. Puši kurac debilu. Časti, vlasti, masti, idem krasti. Pa ću narodu sve dasti. Ne, ovo je najgore. Mrš. Žene Puši ovo... kurac šem pot. Žene koji gledaju ovaj vlog, a to je niko, će znati. Dobar tek. Pušu kuku. Dobar Pa. tek. Ja, jedemo u Delfinu je baš je fino. To nije jedna pizza koju ću danas jesti. Stari, mislim da se potiska. Pozdrav ekipa. Evo zadnji dan je. I bog Duki sa WC-a. Evo Gladov, da. Idemo na more, zadnji put. Idemo doma, sve je uzalud. Idemo lijepo se okupat zadnji put i propast! Da, uglavnom, i onda idemo za Zagreb. Idemo Burger King. Jel idemo? Lik, pusti se, uživaj, da more. Pada kiša, ubi miša. Vloga, jer vani kiša pada. Suze blanton. Zadnje more, jebem ti život. I to je more. To je more. Sunce. Bio sam. Je, dobar si. Hvala Doki na moralnoj podršci. Tak, uskoro za Zagreb idemo brzi puć. Pa se presvući, idemo kući. Jeboti otac Uskoro smo život. išli za Zagreb onak prije 3 sata, ono. Dobro. Grmi. Moram biti nepristojan, makar Uš ono jebote, znači želim otići s malama na more. Zapravo odem sa 2 najveće trebe ikad, ono. Čekam Dve vas najveće čitav život, pičke, jebote. I to je jedini ženski atribut koji mogu dobiti od vas, ono. I boje srkulje. Nisi da je dobro. Pusti se. Ne. I uživaj danas na moreno. Znam da svijet zna bit okrutan, ali nemoj da te slomem. Samo jedno zapamti, postoje ljudi koji te vole. Lik, pusti se, uživaj na moreno. Lik, pusti se i uživaj na moreno. Opusti se, uživaj, ljudi voliš me mi. Jer se vole, Lik, opusti se, uživaj, na moreno. Lik, opusti se, uživaj, na moreno. Lik, pusti se,
Dobar. Hej, Evo nas u netu. otkud smo počeli naše... Tehnički nismo jer se nas tu sam pokupio. Pa dobro, ispred neta, da. Da. Uglavnom, kako te je bilo na ljetovanje? Jesi izdržao mene i Dukija? Meni je bilo jebeno, bilo između ljepog i jebenog. Zato kad nekako chillali smo i uvijek smo se nekako dogovarali i nije bilo neke hektike i panike, ono, znaš, ono, baš chillali smo i dosta smo toga prošli. Malo vremena, ali nije bilo naporno u smislu, ono, nego cijelo vrijeme si ona kao isti je vibe, pa ono. Da, nije bio different ni u jednom. Ne, baš je isti vibe, ali drugačiji vibe. Kad smo kod different vibe-a, uskoro spot. Da, evo, u biti, puno se bolje osjećamo. Što smo onak imali taj neki vikend. Zato što cijelo vrijeme sam ono uzbuđen, nikad doći to, pa release, pa i to, zbog tog nemaš spavat, ono, 24 sat svaki dan, cijeli tjedan. Nemaš spavati i onda ovako uz neku ekipu, dobru i chill, plaža, onak zaboraviš i opustiš se zapravo, naspavaš se, a nismo ništa specijalno radili, samo smo chillali i to je to. Jeli panini, panini stari moj. Ali znam da je u Zagrebu. I napravili ljetni song. Napravili smo ljetni hit koji izlazi za sljedeće ljeto. Hype. Moram se sklesat prije tog, znaš. Da. Jer će mi tijelo morat plesat. A tebi je bilo super. A meni je bilo fakat dobro, bilo bi mi bolje da nisi uletavao s tim mobitelom non stop, to mi najviše ide na kurac od sve. Upropastio se zabavno. A moramo snimit. Rekao si da nećeš ništa snimati. Ne, da neću... Više smo sad moriti o tehnologiji, malo odjebat od interneta. Da imam 4 ruke, biti 4 fakera, da. Nemoj, bezobrazan si. Rekao sam da ne da mi se snimat sa kamerom, ovaj mobitel. Kaj snimaš sa zvučnikom, ne kužim. Ovaj mobitel. Ali ima kameru. Ali mi se ne da DSLR nosit. Hvala kad ste gledali, pozdravim u Maka i uskoro spot. Duk je peder, aj bok. Ja želim znati da li si ikada vidjela kišu. Ja želim znati da li si ikada vidjela kišu. Kako dolazi na sunčan dan. Idemo na župla, idemo se kupat, čkide, idemo na župla, ne danas moram ići lupat, idemo svi tvoje svi skupa, tiče su skupa, odem u birc, daj mi trostruka, 3 pelina, se veselim ja, vidim dimu Merlina, pa sam se Nilan, zaboravim kad sam htio reći cijeli dan. Maki i ja, najjači tim da, i Čempo će isto doći s nama. Čempo se plaši salama, Čempo se plaši šunke, Čempu su to gro muke, slušaj me burke, sad će uletit huker, nema više lajne burke, plaže šturke. Ja želim znati da li si ikada vidjela kišu. Ja želim znati da li si ikada vidjela kišu. Osjećaš mi višu na sunčan dan.